adesua ebeye ye number 1 ade ewa Adjobue. Ade a yebedua ne nde no ena ebeso ade sopa ama Adjobue kuro ewo ye dachim. Kenim se si edua nwoma a ochina aba yebete ewa ha eye nwoma mu emfaso. Enu nti na mani abre ewo mikuro mi meto aso aye. Enu nti na nde munhu de munhu. Yem se me kasa me yes me de sa ma seti be ma wo mo ekoye wo BECE nsohwe. Ohwa na madam baako atwi madwen course se na de wo ye nyina no ohaw bi nso da ho. Eni se ye mbofra na wo hu wo mo koba no se ba ahosisi a eye asem kese de dodo ko nsohwe. Nti na ebe ya ye na wani nso nhwe wo mo so. Na ade ni ye mrentiawa kire se memenda yi mu a na ye twe madwen akoso. Endis said the tibia na was a mefre a high teacher for ebisa wom say ye mbofra mba no free class 6 ekosi JHS 3 wom ye dodo ahe wom ye na me hu numbers no na m say endi ya anye kura mienu bia pad mienu di ye beto ama abofra bia na abo wom ho ban aye na wom nso adi wom ho ni nti se unhu de unhu ye ya na ase no ebe se nipa baako ensa etumi asoso ye mbofra so a na ndi yawofo a wo mu wo fie se bio ekom chikitua bi enku wo mu mboa na busumi bia pa de baako pe wo mu nto ema ye nananumi na entumi mbo wo mo ho ban emfi ensohwem eka be na wotwe kura nsa na wo mbekwa akotwere nsohwe me frɛ a head teacher for me ensa ni nyina any one year special meetings efa ahoboa ewo mbofre ho ade a me ka kire wo se anopa ekosi enyumbre ewo se wo sesa adekirem se wo nya mbre ma mbofre saa na wotwe ye twam se Adjobue ade a ehia yen ene se yentie results no na school miensen obia nya 100%. Enti ade a ye hwehwe saa de no free mbofra nsu ho menim se teacher for na bo wo mo ho moden enda na edi na oman no yenso yemfa ngwo aye ho asase a oye enti mesre bebre ni die kwan so se awofo ewe Adjobue ha mesre mo ni die kwan so moma ye mma no adusua ne ho hia yen enka dwumadi eti se na awofo taye echi we are very much appreciative to and as Nana has given it to the director, so do I also give it to you. As head in the Adjobue, please distribute them to our girls and boys. Nti awofo no so mo ayen kakra medamos arehiem wo mu papa sane say akyerɛkyerɛfoɔ no ayɛ ɔmafam die bebree na yɛn so as education office ni yakɔ apro akɔ circuit mi wɔ 8 circuit wɔ Akyemansa yakɔ ni nyina mu akɔhyia mmofra akɔhyia akyerɛkyerɛfoɔ akɔhyia awofoɔ ɛne ɔma kasa enti mi wɔ arehiem paasa free results wɔ Akyemansa no ɛbɛkɔ anim si afi a etwa mu no teacher for ne invigilators ne supervisors so yani obia kasa obia be conducting him very well na yanti Akyemansa din ekwan bonu so da nana CP say enema odi amai say ye kotro enso hwe ebi mu ma mini scan ya de ade ombetimi de ato ma say school ade am any pen by time say nana me
nanas nyamishla nanas ne why my ni Akyem Better than us, so the Sunday married it's me aka say bia for past 3 years no e bin si wo krom ada ana ade nti ana na no de nneema we ni abran ni say bia ye kwa kwotwere BECE na etimi ye bre nti no market ne be boy en wo bia subject bi ti say bia career technology ana maths e dan na is password nneema we ni abran nya me hira no. Oh, yeah, the nanas will be wow, dear boy, Presby ni union schools na academia. My set in the bell boy ye pan. A buoma say like Uni sa and Kahu de be no quatrezamsa. A toda no which in the power examination hall. Into Yama, there be a boy, a bell boy and pan. Am I passing? Me gyina gyina suku fo ni mu nyina da nananase esan de wa ya mayen first no blay books any notes any maset and I when so say form 3 for your control be so wa blay maset and a ruler and a pen say fa nkochiro na owie no sa ma emba ne pad esan how e bi mu komu nto bi wan ma minye scam no en fa nto pad obi won so a sometimes e bi wan ma minye bi wan so ma minye bi ma no en say sa na so wan ko be man chama be mama ni bia I supposed to school man ho be say onya bi embo nti ohin ne te ye ha wo no hu yesu na obla ye pad nti mi gina jama school fo nyina nem ada nananase esan de wa ya mayen se eba sanitary pad na ebe waya ma no se ne moja no embo so na ense omontalium nti ye dana na asipa so abe sa do yewe extra no pesa na ema no ho asei omunya bintu no omu entimi mba school omu ba pe no mo ferry no mo sa kofi sanitary pad na edonate my there wayad if you say ye mu bebre wo ha mu timi sell class na boys no mo go class no mo say ferry ntu okofie kra on person be best school isn't so ferry send na for best nti sanitary pad na donate my there ye dana sepa